amagama nje mabili nami ngizibongela ngawo uShembe Ingcwele ngoba ngiphakathi kwenu ukuthanda kwakhe kwakhona kwami lapha nomunye kuthanda kwaShembe ukuthi abe lapha esontweni nokuthi sibe lapha ethempeleni la sesandanezwe elaqanjwa uthingo lwenkosazana lathi usesandanezwe abanga ukuhlangana kwamadoda ahlakaniphileyo naziyo naxwaningayo ukuthi kufanele kuthiwe lapha ukuphi noma oprofesa abaziyo abaqamba izinto nababukayo babheke bese bethi wena usosayensi cha kodwa lavela kuShembe akazange acwaninge wathi lapha kusesandanezwe akabonga uNkulunkulu sonke ke sibizwe uNkulunkulu wasephakameni wasibizela ukuthi sizodumisa yena sizobabaza yena ubukhulu bakho siphile ukuthi singene kulonyaka ka2013 nami ke ngiyabonga kuleli thuba nje ngiliphiwe uMshumayeli ukuthi angibe namazwi kodwa amazwi enginawo ukuthi ibandla likhumbule ukuthi leli gama lokuthi lapha usesandanezwe alibane lenzelwe ivoti akuhlangananga obaba nomama namakhosazana ukuthi konke njengoba sesihlangene lapha sesizosibiza ngokuthi ukuphi lapha lavela kuye ngokwazi kwakhe owaqamba wena ngegama lakho lelo othi wena elakwenu uShembe yena ezulwini ukwazi ngalelo gama obhabhadiswa ngalo kodwa ngikukhumbulayo ukuthi mzukwana inkosi unyazi lwezulu lumi lapha ya abanga yiso isicelo sebandla ukuthi liye kubaba lithi baba sicela usesandanezwe kodwa uShembe yena wabona uMshumayeli nebandla aphethe ukuthi ake ngihambe ngiyobeka unyawo lwami esandanezwe wasiyafika kuba uthando lolo bantwana benkosi futhi akazange abone indoda imbe noma wabona ubaba uSibisi noma wabona uDlomo noma wabona ubaba Madu wathi ngicela ukuzisandanezwe wabona uMshumayeli lo wabeka igama kuye ukuthi lapha usesandanezwe noma ngabe mncane noma ngabe mkhulu noma ngabe ungakanani kodwa uShembeni uyamazi ukuthi ubane ngathi akabheke esandanezwe amen fanele lokho ke bantwana benkosi nikuhlukanise kahle nani manihlezi uwedwa uyisibongo sakini ubusuthi lapha la ngisonta khona uShembe bakhona abantu abakhulu kulobaba uMshumayeli abade nabanentshelo enkulu nabakhulu futhi nangemzimba nabahlakaniphile kakhulu lapha phakathi kwenu khona abambeli khona odokotela khona ososayensi abazi yonke into kodwa uNkulunkulu akakhethanga lokho wakhetha umuntu oyedwa yena ukuthi aqoqe bonke laba bantu babela azothi ma ehlezi kuye yena uShembe uhlala kulowo muntu amkhethileyo athi mangabe ethi awuthula umsindo abantu bese bayathula bonke yasho njalo inkosi ilanga lithi kwathi uma ubaba mkhulu esekhotheme emkhayiteni mbonge uJehova vamphefumulo wami senethuba mbonge uJehova amphefumulo
ubaba mkhulu uthi wona kasho ngezwe elilodwa ngathi abantu abathule abantu bathula. Ngakubona lokhu nami ngo-1976 uma sifika emzini oyingcwele wasePhakameni selikhotheme ilanga wasukuma inyanga yezulu yathatha umbhobho yathi ngiyazi ukuthi aningethembi futhi mina ngisithembi kakhulu kunani. Wayesethi ngihluswa zingane zomfowethu lapha nezingane zethu kodwa bengicela ukuthi thulani umsindo. Wathi nya wonke umuntu nowayekhala ngalolu suku ngoba uNkulunkulu wayesekuyo inyanga yezulu makabonga uShembe. Kanjalo njengoba silapha ngiwakhuluma ngumfundisi ngithi abantu abayeke lokhu bangakuyeki kodwa ngoba uNkulunkulu ingilosi yalapha eSandanesco akayibekanga kimi. Wayebeka kulowo muntu owathi mangabe embona wayesethi Mshumayeli akabonga uNkulunkulu. Wazeyi nawe mawusungumNazaretha ziphathe kahle ungazifaki obishini ongeke ukwazi ukuzikhipha kulo ngoba lapha obishini uShembe kuphela okhipha umuntu obishini. uShembe kuphela wamlanda weza la wawazi uzazi nenyanga wazi yonke inhlobo kodwa uShembe wakulanda wadoza. Njengoba silapha nje abantwana benkosi sonke uShembe usazi ngamagama ethu okuzalwa. Sonke silindele manje ukuthi siyahamba semhlanganweni. Sisemhlanganweni futhi noma sihlezi sila. Umdedele mawusungenile sesisemhlanganweni. Asisadingekile ukuphinde senze ezinye izinto ezingezona ezomhlangano. Wonke umuntu uhleze emlindweni wendlela. Uma ungahleze emlindweni wendlela uzothi mase kukhala iqolo inhlangano siphume sihamba bese uyahluleka endleleni ngoba wena bewungekho emlindweni wendlela. Sifuna indlela yokuya uthi awungboleke inyanga uma amandla engasekho kodwa mhlambe amandla asekho uzithi inyawo le ndlela lesihambayo kuphela inyawo kwesinye isikhathi amandla abekhona amandla inyawo siphele zibe khona inyawo amandla phela. Awukwazi ukusho waseduze kwakho ukuthi awungeboleke ufana nokufa. Mase kufikile ukufa awukwazi ukuthi awungiboneke mfowethu umphefumulo wakho uthathe owami ufe wena ngoba mina ngisathanda ukuphila emhlabeni. Akwenzeka kanjalo. Uyobona mase sihamba phela enhlakazi uzuthi ukhathele ubhelile manje. Uphela inkani kodwa inhliziyo yona iyavuma ngoba zisuke ekhala igubhu ngemuva zithi ongani uJehova Oh
uNkulunkulu efuna ukuqeda inkani lenonayo namandla lawo nawo ukuthi wena ukwazi ukwenza izinto zonke. Hamba phela entabeni hlaka so hamba phela ngeviki elizayo baba uMkhonto siyahamba siye entabeni ngeviki elizayo. Ayikho indlela ofuna uyinika omunye umuntu ezakho iy'nyawo owakho umzimba owakho umphefumulo eyakho ingqondo ilanga makushisa lishisa wena. Amatshe mayahlaba ahlaba wena. Ahlabi lo nezono umbona ukuthi unezono. Ahlabi lo nobuqili umbona ukuthi lo nobuqili. Ahlaba wena nje kuphela. Fika lapha mafika kuboshwa inkatha khona. Inkatha izoboshwa uwe ayizoboshwa omunye umuntu. Umkakho usungasamboni engasekho mthethuze kwakho awumazi ukuthi ubuphi mhlawumbe usele eJimmiston lapha kwa mhlala lolu la mhlawumbe umkakho uhlele usele neFosrolas awumazi noma uyawa noma kawi lapha ekhona nomntanakhe akakwazi ukukubeletha. Ilolo hamba abantwana benkosi aselilindile wonke umuntu uhamba lokuyenhlakaza ufana nokufa. Ngoba usumi pheko egodi ubekwe lapha pheko egodi ocansini lwakho ulala wena uwedwa nokuthanda kangakanani akakho ofuna ukuphelezela akakho okungene mina munye umngcwabo engengawubona lapho bekungcwatshwa khona ama-twins kungcwatshwa amawele kwathiwa lingene iwele langena kwathiwa lilinganise lilale lele liphilayo lalala lavuka ngokushesha ngangimpheko egodi ngilibuka nathi iqubasha lavuka masini bathi hayi sekwenele asebelidonsa lasephumela ngaphandle ngoba lesaba ukuthi bazokugqiba nalo kanye nomfowabo owafika kanye naye. Ile ndawo abantwana benkosi kufanele siyikhumbule sihlele izingqondo zethu nenhliziyo zethu ukuthi ikhona indawo esiya kuyo namhlanje enhlakaza ifuna wena noShembe kuphela. Nkosi busise ngizwile.
so